Omwaka gwa 1997 Parliament ya Uganda ikatongoza akakiiko ka Tax Appeal Tribunal of Uganda TAT kandi kakatandika kukora emirimo yako omu butongore omwaka gwa 1999 omu kwezi kwa Katano. Aka kakateebwaho n'ekigendererwa ky'okugonjoora enshonga hagati y'ekitongore ekirikurundaana emishoro kya URA hamwe n'empa z'omushoro omu ihanga. Erizooba twaba twine akakiiko ka Tax Appeal Tribunal koona kuruga Kampala baba bijire hanuya omu Ministry of Justice kushara emishango ejya hagati y'aba URA na taxpayers. Ngeni tushaba aba empa mushoro mugume mushashure emishoro yanyu kurungi. Ekitongore kya Tax Appeal Tribunal nkaba z'emishoro kandi okuya abashuganisa abashashize omushoro n'aba URA cyambere munonga abantu akuba umwe kwa bakwira umusoro gurengere ukizo mu kote ejo n'ingaso mu kitongore cya Tax Appeal Tribunal kuyamba kugajango mugarike muzo mu ntesagana murebe umushoro bakugerekire yabagwishire. At times they feel the taxpayer may feel that it has been overassessed a huge amount, and also disputes may arise because at times when the assessment is issued on the taxpayer, maybe the revenue body, collecting body does not have ample time. Abizobere bahurira emishango 11 y'ebitongore bitari bimwe na bimwe hamwe n'abantu buntu abarikujunaana ekitongore kya URA. Then come and take advantage of mediation. We have alternative dispute resolution where you can go and sit down on the table and agree. Hati kwenda ngwe emishango ekyendere empa mushoro oshemerere kushashura omushoro gwawe kurungi. Okuza muno boine bihandiko eby'okutwaramu kugira ngo ekino kyakanisa mbwene no kyakanisa otari bihandiko by'okyakanisa. Okucondoza nukoreka ngo kubara kuba ebitabo hamwe no kubika kwa ebihandiko nikimwe ha bintu ebisingireyo kureeta obutiikirizana nk'obu hamwe n'emanja nk'ezi okwetorora ihanga ryona. Aha bwa TV West ndi era akiza.